Dereng memasuk pasangan sampai Benu Lekor Putri Ayu Kades Gung Timur Tambekung. Pasangan sampai Sangat Lekor Mama Duyung Supriyadi Keles Emong Kita. Pasangan sampai Telopolo Putri Setia Suryadi Kerta Timur. Syafaki Isra yang kedua Bunga Desa Bapak Nono Tungke Trijaya Firman Maulana Lenteng Putri Kendede Sidi Salihuddin Kecer Syafaki. Yuk permintaan Geding Lo Kana Ate. Yuk Lo Kana Ate. Rasa Sandi nomor 30 Sapati mau orangnya Putri Duyung Pakuna Katengka Bulemeta Sapona Ceduk keka Olang pone Toron Mama Duyung Toron kirim salam aduh dah Mama Duyung salam lokana Tore bagian Kerta lokana Mama Duyung anggotana Toron Kepi Sanontoti Supriyadi Pakun Akatengka Mas Kejauh Mama Duyung Bapak Nono tangan Pak Nono langsung pada Bapak Nono Putukan Trijaya Tulio Mare Tiga Maro Kati Malase Lo Kana Ate Bule Pak Nono saya Pak Nono Apang rasa Nganos Bulau mikere Mama ke Putri Setia ngapose Joko Pula Senya peri Tapi Mama Duyung Pakuna Katengka lek syuting nyorotin lek syuting kalak nyorot lek syuting sampai namanya beli bagus Sapora Jeduk keka Olang pone Pak Nono mungkin aja Pak Nono Bapak Nono Tungke sampai nama Pak Nono Baso Pak Nono siap Pak Nono Lokana ate Bapak Nono salam Pak Nono Mama Duyung Bapak Nono salam lokana ate Sanontoti
tolongnya eman tolong Pak. Tak napa tolongnya sedih lau, tolongnya. Duh kakak pakun kenangan Oh. pada tika Mama Duyung Tirta. tulio mare tika makro dadi malam Ya bagus. Ya kalau ajari panongkok tahan apa? Ajari. Terus ajari. Tolongi. Ya baik. Sampai setel pasangan sampai belu lekor Putri Ayu. Kades Gung Timur tambah Gung mungkin deje. Pasangan sampai belu lekor Mama Duyung Supriyadi. Keles mungkin tengah. Pasangan sampai telopolo Putri Setia Suryadi Kerta Timur mungkin lauk mungkin daja Putri Ayu pelanggaran pon 15 Mama Duyung Supriyadi mungkin tengah kosong Putri Setia Suryadi pelanggaran pon dubolo gereng kator. Yuk Syafaki istri yang kedua Bunga Desa Bapak Nono Tungke Trijaya Firman Maulana Lentang Putri Kendedes Sidi Salehuddin Kecer. Mama Duyung Eke jungana Madajak lako sake ate Siapa ki? Mama Duyung Titi Sair Mata Haji Sunuddin Waru Tiga Kalau kalak Putri bingung Mawar Indah Sefo Jamil Padendengan Bulan Purnama Bu Nurul Hikmah Padendengan Marga bula pun tempat taris Pun tempat taris Lokana ate Mama Duyung nekok pon eke junge bila sesake ate lokana tak ndebo Supriyadi. Yuk Patoron lanjut Patoron. Yuk Patoron Sarumpan